Kisah kisah besar itu. Kisah dia besar deh. Yang tuh sini kalau Jeff finalist 36 jon ani bisingo 2 jon borong na simi chance rugo top 20 o direct thanam bage haipana unfortunately ang voting ti thangmalia Rajasthan chalasi voting highest manchi o haipana o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 o tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipana ang ani points rok ka hamung mani by judge rok ana hamjang mani by ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phana ani sak ni tam sanai fan by the norong shuri mani by ang jaga bo kaham ke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habi direct entry hab maya phana noro anu well wish khai tong mani awan by belai ke important awan bagai ang belai ke ham by norong nam maru and ang baraban no sakachini audience rong no bo norok ko voter na yani bu mungo shimi voter di also ang I maybe kabang audience no confused ngai buni jaga rogo bo border like ani order ya kare al jaga kise points ro kise garbar kana an by ko kare haipana ang je dinachini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce kare ka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one subi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sakang ne haipano ang bakhaw to chongjak no top 20 to direct entry ti thangme ka batam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingola ani bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnu bi manan rok ya trophy Phaikha ti age chrai ni simina Mr India tang khanan musungo especially ang chini boro rok no chini o state no represent khana musungo awan bage no ang age ni simina prepare ro khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bage Mr India fit in manam bagai and ang tabu sana thangke ang je asike column tikik laimani abo norong nugi tongan yago and by belakan happy and ang business thaye o tripurani ngai first time chini borok ngai select ngai after 8 clears round hamani pore se chini of finalist ang shogika finalist sogimani pore a jaga kabang ma interviews round angkha expert rok tonga jaga wa psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga wa tamne sanai judge rok aske nung borong no nung fake singi me abong buskang tambai hinke norong ning buskang uklok joton se camera nung kisapana fake ingke na borok saiman thango ke first round isimino tabuk se ground jura final jura chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr India wa again last to thangai chine question answer tai bongka jaga stage bongka and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bagai borano taw tini o Mr India Tourism World 2022 anu borok samireka and angkha khayo o taw Mr India Tourism wala ba ang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like taibo kaham khaimatu ni tabung ise taib double kaham khaimatu ni ang chaitok nai Tripura organization in Bumung se so ang first time Tripura ni engai a jaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years in khabong ni Rubaru Mr India ni and ang a jaga thangai chung historic khaimang ka aban bai ang belai ke proud and ang o ano trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo Tabung ni bus kan ni gol baba hai tabuk ke ani tai 2 months ni pore ang tabu international thangi ma thangnai ab tabuk ke ang India na represent ma khanai after 2 months ni poraban bage ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk tabuk ke ani international lang ma thangai na India na represent khana bage afrung ke ano boi India hane she hin china jagao sabon bai ang belai kheno happy and ang norok jotono no koina mu song afro bono rano amti kheno support khai tongma haikeno ani next 2 months ni porani je international ni
अंगनाय आं इंटरनेशनल बरक गोबां countries more than 30 countries ni bai ma thungnai afrubo ram dekin hamjagi tongre ang norongni hamjag mungnago tai shuri mungnago asung ham puila buprun simi India participate khaimani je chini yacht rongno ang bong inspired khaina ba tambai ke norok sana thanga ang belaki sorry tambai ke chini o jagane tagni yacht rok onek drugs of kilakjak and ang chini tripura kaisena kami abong ke kaisa yacht rong leadership kare ang boroni leadership pungnani bagino so that boro anu nayei shirengei borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shireng mantung huni aban ani kaisa main target tongmani ke borok anu nugui like at least fully shireng mai apano kisak masa magni phano ani taraf se kaham lawa Phaikha aban ani bagai happy ngai Ako ka 26 pass ko online no mane ke Mr. Rubaru ni championship thangmani oto bo 2000 yang bini engineering course pai family pore apron tegen bo gym bising ko por practice kai dong bahai ma tongka bo je tabok amo hai ka asuk triprano chikon sa state no represent klai ka hambu thaiman Phaikha bo sele punya to sung asuk saimia Mr. Rubaru tamu jenis ngelo to jin bubagra edisi ko bini Rubaru interview na pura pura kai saima kata ini Mr. Rubaru final kaka Rubaru Mr. India final kaka kai 29 tarik flight to mane aku cancel lagi 30 tarik kata 5 tarik final kai singgo thangpro agu doka airport jora tapro to asal bini result tamnai sung saimia kai jadi amtei rok result longnai saima ka nok media sanga sung jotono ringini bono ko mokai roma kamu jak last di 5 tarik 12:30 ta ni pore khobor hoka de bo unarang kha Rubaru Mr. India ni kai dhamma tongka ekdom tongka jepro ji tikha pro bo championship dui bela jimo thango fungo waisa sarigo waisa apura saman ingkai pura ko spice sarata kuno mosla ko kuno boncaya kai bini pura boil ko mamangta mangsor sakono singwaisho ujo khaiso gabono asuk jono pesal to khaya bini samung no bono maximum songgu ya kono jabo kai o bo saka angkai sing pai di payo orang jumbo bina ma bo health department to shifting duty bina ma ka to o bo kasar ka angkai sing bini samung ro morok kai pai ti pe